ddau wedi colli i 5 gêm diwetha yn y gyngred. Angen ennill, angen pwyntiau fan hyn. Bron i Simpson, golli'r bêl. Mae Met wedi dwyn ni, mae Elliot Evans yn ergydio. Angen llaw ar honna, Michael Jones. Dwrn mawr mas am gic gornel. Elliot Evans yn cael ergyd o fewn y munud cynta. Hwna le i Harry Owen. Cam i fewn. Bas letos at Elliot Evans yn cael ei gasglu. Mae'n mynd mewn i'r cwrt. Baker sy'n casglu. Baker dal i fynd, yn gosod i nôl. Elliot Evans. Mae pwysau'n cynyddu nawr. A ryw ffordd, y peniad yn mynd yn syth at Michael Jones. Oedd y gôl i gyd yna. Ar gyfer Tom Price i benio. A Michael Jones yn falch iawn bod y bêl yn dod yn syth at ei freste. Elliot Evans oddi ar ei frest. Tom Price sy'n casglu Tom Price sy'n rhoi'r bêl yng nghefn y rhwyd. Ond y dyfarnwr cynorthwyol a'i lliman lan. Drosedd yn golygu wneith y gol yna ddim cyfri. Ond bydd y gol i'r Met yn un llawn heddiannol gyda fe mae'r gêm mawr i dechrau. Elliot Evans. Dylan Rees yn mynd i fynd am hon. Dylan Rees yn ergydio. Agos gan Rees. Ni wedi gweld yn sgorio'r pellter yna yn barod tymor yma. 5 munud i fynd. Ni wedi gweld cyfle ola y Met i ennill hon. I'm lost. I really am. Football's a funny old game, and for the people who are in the stadium today, you know, it's incredible how we haven't scored. We've dominated the game from start to finish. I don't think Alex has had anything to do apart from a little scramble towards the end from our own undoing, but it was just one-way traffic. Clean sheet, very pleased with. First one of the season, unfortunately it's taken till March to get that. That was a sort of message going out there. First 45 minutes, I thought we were lucky to get in at 0-0, and that last 10 minutes of the half, they were coming at us and we were looking for that sort of stay strong and get in at half time.